Jerusalema ikhaya lami oh Jerusalema. Yeah, welcome viewers and subscribers. Namhlanje kwi-podcast, Pitbull Podcast. Ngiphethe inkunzi la, kabe wrong. Abalandeli abaningi bomaskandi niyayazi ukuzwa ishaye nomculo we-pop lo esibiza nge-splash. Igama umchasisele isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabo. Siyakwamukela nsizwa. Yebo njani? Isikhathi sesiside ndoda bese ngicabanga nasemculweni mhlambe siwathatha umhlala phansi kanti ubukuphi all this time isikhathi singaka? Kimi ngiyolama le ukufa kuya kwamculo. Kodwa ngale kwalokho angiyeke umuntu bebhizi kakhulu. Nje umuntu wenza izinto eziningi. Wenzani? Busy uyazi abantu bakwazi nje umculi mase besizwe ukubhizi ngento eziningi. Angithi uyabona ngengicula isplash ngibuye ngenza umaskandi kube nabanye abantu abamfisharayo uyabona ukuthi nje umuntu oculayo mina ngithi ngicula ngoba uthi ubusenza into eziningi ezithile seceleni ngeke ngathi ngiyakulandela nami ku social media ukuthi nina inilandela mina ngiyakulandela ngiye ngabona kunama project nyana nengane zesikolo obekwenza ngasuka ngicabanga ukuthi mhlambe uBevenze ukuthethe wakufaka nawe abawuthisha bekwenzeka lapha engane laphana kunenye i-project yasekhaya umuntu wasekhaya nje usafisa na ukuthi kube kuyasizakala abantwana besikolo laba abahluphekayo izintandani nabashwelayo ukuthi mhlawumbe bangaya esikolo uyabo sisuka lapha sifika ezikolo nje sisiza abantwana sibanikeza amabooks amapen pencil yena le nje izinto zesikolo ezidinga abantwana besikolo athi project enhle kakhulu kodwa ihambe kanjani uyamukela kanjani abantu umphakathi wendawo? Yabona lapha angifuni ukuqamba amanga ngahamba impela ngicabanga ukuthi inyanga yonke sekhaya ngahamba isikolo mhlawumbe zo4-5 ahamba sisenzana nomsebenzi hayi bawuthanda kakhulu lo msebenzi abantu basekhaya bawuthanda umsebenzi bayasupporta futhi wesuma ukuthi uza nento enhle ebantwini izosingahlali niza phela nithengisa ama CD ayithengisa ama CD ngenkukhu ungahlali angithi yazi ukuthi amali ngabheka amakhaya licela selithengisa ama CD ngenkukhu ungahlali uyazi ukuthi umuntu ufuna ukuthi wenze njani kwazi ungahlali wona unjani ufuna ukuthi wamukele ya kuthengwa kuwe akube nesikhathi nawe sokuthi unjani uyapha unikeze emphakathini uyapha emphakathini ukwenzela ukuthi nabantu bekwazi ukuthi nosizo sasa bengathi kusasa sebuhlangana nawe ungasaculi uyabona lo wayesithomela lo wayesicela ini simthengela ama CD kodwa engakaza senzele lutho uyabona mina kungcono senginakho esemfike ngapha emphakathini uyabona sehlathela sokuthi kunesikhathi sifana nesami uyabona ukuthi akumelanga kwenjalo kwazi kumele ukuthi nawe umuntu ukufike ebantwini njani ube khona into enye oyenzayo kwenzela ukuthi abantu nabo kusasa bekwazi ngenye into ukuthi behlale bekwazi ngomculo uyabona uduthi ingoma abantu babekubona bavele bacabange abafana bakamzilikazi bavele becabanga akuthinte kancane nje ijourney yakho from abafana bamzilikazi sizofika manje sikhuluma ukuthi saqala kanjani kahle nje ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngiyazi kunabalandela abatsha abangaziyo bazothi hayi bani wasethi inkunzi endala thina singakaze sizwe nangaye nakho ngicabanga ukuthi kwaza umuntu yabengazi ongangaziyo mina emculweni kaMaskandi wakithi ufana nomuntu ongakwaziyo wena ngikhuluma nawe njengama into ngikhombutshela ukuthi uyabefika izolo emculweni lo wakithi ngoba ngicabanga wena ngokuqala kuba ngu-MC emculweni wakithi lo emculweni wakithi waMaskandi kungumuntu ovolunteer uthuka ngapha nangapha ungaholwa uvolunteer ukuthi ngifuna ukuthi ngesiza abafowethu laba bafike uyikhulumele indaba yethu na manje abanye bayaziwa kuphi nakuphi kungenxa yakho nami ngiyabonga bakithi ngaze nganconywa ngihleli ngicoma abantu uyabona so kufana nokuthi mina ngicabanga ukuthi umculo lo siuqale ngo2012 2011 khona lapho mangaphazamisa sasibaningi sasinabobutho yabazobutho oSidumo oKabelo oFezela abantu asemena amaqembu abo sibane sinamandla ngabala nthini uyabona abantu abaningi vele baphuma khona amaqembu amaningi vele ungabhekisisa amaningi amaqembu afikele kithi exhumane nathi uyabona asethole nje na indlela yokuthi njani ephumelele baningi kakhulu abaculi impela sisebenze nabo thina kodwa
asibheke ukusuka kwakho abafana bakaMzilikazi besendawonye kuzofika manje usuduthi inkomo usumewe wedwa kodwa igama ngicabanga ukuthi lahamba nawe angazi ukuthi why ungachazela abantu ukuthi kanti wena waqhubeka ungabafana bakaMzilikazi abanye baphuma le baba yini nani abanye baba kwenzeka kanjani ukuthi wena uqhubeke laphana njengoba wena ngicabanga ukuthi wena wazi kahle abakwazi abalandeli ukutshela abantu ukuthi kwahamba njani lapha iqembu leli sasiqale siwu5 ubani kwakuyimi Sibane Sinamandla Fezela Newman uKabele so laba bafowethu kwasokufika isikhathi sokuthi ubani uKabele unjani uyashifta kahle kahle kungakafika uKabele wasokufika obutho nabo Sidumo ubutho wayeqhamuke ngaphandle ubutho wayeqhamuke umuntu nawe ufuna ukusebenzisana njengoba unzwile ngithi eqenjini leli kunjani abantu abaningi bafika befuna usizo sinjani sikwazi ukubona uyabona wasefika nawe ubutho wasefika ecreator in elakhe iqembu lokuthi abafana bakamashobane wasephuma nani neyigengi khona phana emaqenjini nanti emzini vele uyaqonda abafana basebephuma abanye eceleni kubutho bahamba thina sasala siloku sikhona zasuka kodwa phela impilo maziyathi phela kusuka nje hayi kusuka njalo kwajikijelwana kwaba yilezi nalezi nika yabona nathi sathi thatha kwawina abantu yabona kwasokusiba njalo nje ukuthi kunjalo uKabelo nawo kanjani wahomuka waphuma wazenzelela iqembu baba sasala ke thina wasala mina no Sibane Sinamandla no Newman ufezela igama labafana saqhubeka siqhubekile ufezela nabo kanjani waphuma iqembu lakhe yabona so iqembu lesithathu uSibane Sinamandla naye kanjani phumela waphuma ngasala ke mina no Newman wasesinayi no madoda uyazi into engichaza ngalokho yini thina sodwa nje sathi sesukubona ukuthi hayi okay kunathi kunento ezingathi izinto sosahlala phansi ngamadoda nomadoda lento lesayiqala kahle le why sekumele ukuthi sekusekugcineni abantu sebesazi sokumele ukuthi sijikijelane senze ukuthi nokuthi yabona asisebenze nje abantu abakhudliwe sabona ukuthi hayi no thina noNewman asisale emzini lo sisale sinjani igama leli lingafi ngoba abantu vele bayalazi asithi hayi no mina madoda nami ngiyavolunteer mina ngizosala nayo umfowethu Newman sasala ke thina namanje silokusayibambile then ubudlelwano beni manje sebunjani nabanye amaqembu mhlawumbe izinto Kabelo Sibane Sinamandla ngoba mina ngiyalalela uMaskandi so ngiyizwe ezinye ingoma ezingathi zinameva ezinye zingathi zine spice yes singabizwa kubi kodwa hayi ingakho ubona mina kufezela ngiyake mfeature ezingomeni zakhe uKabelo ayilethembu yazi vele umsebenzi wakhe konke ubhekelwa yimi uSibane Sinamandla unokufika nasebenze kimi nayisebenzisana manje ubudlelwano bethu vele bona hayi bo right kakhulu ngifuna uqamba amaka akusefana lesikhathi samasokhathi sasenamaso amahle nani yabona ongathi kuba khona ezinye inkulumo ezingathi aziko right emuntwini so ucabanga ukuthi impi eyaphelayo leyo right ngoba ingathi kuwe ucabanga seyiphelile yaqedwa kwini kahle mtholo kwaba ukukhuluma noma khona omnye mhlawumbe wagoba uphona wondala lapha sengihlulekile ngoma ngihlukane nalento le uyazi ukuthi enye into kwaza ukuthi thina kahle kahle nawo lamadoda la isuke endaweni eyodwa vele indawo ngokwesigodi ngokwesigodi so endaweni enjani kuba nabanye abantu abadala uthola ukuthi sebekhuze maceleni hayi noni nabafana lento eniyenza isekhaya ngoba yabaza abantu basekhaya phela umthetho bayawazi uyabona akufani nala abantu basekhaya umthetho bayawazi kungathiwa into enje ingayenziwa kwenziwa siyama uyenza ngoba siyalalela sinjani nawo ama-festival ayenziwa ngapha nangapha kuyafaka imicimbi ngapha angikuboni kwamanye ama-festival yini awuzwene nabahleli bemicimbi okanye abananamba zakho okanye nibanga intombi okanye nenzenjani nasi isicoven besikhona ngikubona uyabona lapha nesicoven ngicabanga ukuthi mina besiya inhlelo zakho nazihlelwa zonke nangisekhaya vele noseduze lesikhova nangisekhaya mina kwasho ukuthi mina into zakho nahlelelwa ngapha so ngikude ukuthi ngixhumane nabo uma abahleli abahleli bemicimbi asina nkinga nje ngisho neyodwa
wasukuthi mina ngikude ukuthi ngixhumane nawe ngoba nami ngangisasebhizi ngento zami ngibhizi ngazo ngale njengomuzulu ukuthi angisasebhizi ngento zesikole uyabona ukuthi wawusuthi ukuthi abanye ngase ngithi isilungu sazosikhuluma vele isilungu sazokubiza for interview yesilungu sodwa so abanye abenzi bemicimbi ngicabanga ukuthi umcimbi mina engiwaziyo nokwenziwa wona lawa sesikoveni owenzela uMaskandi umcimbi woMaskandi oyenziwayo le imicimbi hayi suke kusemakhoneni angithi ukuthi umfowethu ngiyambiza ngoba ngiyamazi umfowethu ngiyambiza ngoba uyakwazi ukuthi nami manhlangane nayo kusasa ngithengele isijezi ibholo lapha ngijani ngidli uyabona so okunjalo imicimbi enjalo mina hayi umuntu ongahlangane nayo umculo weSplash nomculo weMaskandi ubona ngathi wena bukuphi la ole power khona wena ngiyazi ukuthi la vele ngeke wenze into mhlawumbe ukuthi hayi lapha ngiyenza kancane lapha usuke ufaka amandla akho wonke kuzo zonke indawo kodwa kukhona la ubona khona ukuthi hayi lapha ngiyajikijela lapha yazi ukuthi lapha mina ngokuya kwabantu ngoba mina ngiyabenzela ukuthi konke ngiright kodwa ngokuya kwabantu ngibona sengathi kuyalingana kimi ngibona sengathi kuyalingana akukho lapho kwehle khona ngezinga labantu abantu abalandeli bahlukene njalo futhi uyabona vele umculi kumele ukuthi ukwazi ukuthi uyacula zonke izindlela manje ungabi umuntu lana ukuthi awona still kho uhleli wandawo njengoba angeke ngifaniseke uyabona angeke ngifaniseke kumele ukuthi umculi sikuze ucula zonke izindawo noma beyakubiza kurumba ufika ucula izwi lakho livume mina noma bangaliphi lawo ngeke uzothiwa izwi lami lichile sengifika la sengihokoza sengifuna kuthiwa inama discipline lo okulokhu izwi hayi ngeke mina ungangibiza nanoma ikuphi ngiyacula mina so umuntu ongiculi vele kumele ukuthi umculi uzifundise kona lokho vele ngiyabona isikhathi esiningi unokusebenza amaqembu amaningi ubheka usho ukuthi iko lokho ukuthi awuhokoza hayi mina vele kungazi kwevala ilizwi kalithi la umsebenzi omusha ake sikhulume ngawo silindele ukuzwa nini njalo ukuphi uphekwa ngapi mhlawumbe nje umuntu obusekhasi ngezothi su record hayi eka studio la hayi kulabaculi phela abamaskandi phela abangafika 20 abarecord eka usho ukuthi manje uthini abamaskandi eka ngoba la mina ke njengomsakazi yena ngiyazi uyesa mina ngizoqamba abaculi ngoba ngiyabazi abaculi bahlala ekhaya khona oNdlamuva khona oBhamuza kukhona umuntu otshwala benyoni ukhona ozela ingoma ukuthi amagama abo mani nami ayashesha ngibalekele kodwa ashesha kubalekele nawe njengami uyabona mina ukuthi njengami ukuthi mina yabona isikhathi semicimbi ukuhambelana imicimbi kahle kahle angisenasi ngapha abanye abaculi engabazi ngoba ngathi ngokubalela abaculi kona la mina ngizakubalela abanye abaculi abadala engibaziyo abadala uyabona engafikisana nabo nabathe befika nami nginjani ngibabhekile uro nabanye abathe befika kanjani bafikela duze nami saba iskimu safika ngoba phela manje ngeke ngahlala phansi ngenza ilist abaculi emina engiphelele khona ngiphelele ku 150 bonke abaculi uMaskandi abawomthwakazi bonke emathebeleleni phakathi province eziyithuphe sikhipha abaculi 150 abanyaka lo siyaphela kwasuka 183 nawucabanga ukuthi kule 33 enyezayo phezu 150 leyo neshow kwenziwa yini kunandi bomculo okanye isine talent kakhulu endaweni yakithi akuna talent kaliko ukuthi uyawazi ukuthi enye into akufuni ukuthi uyenze ngokuthi ubone ubani eyenza ufuna ukuthi le nto ngoba uzasuka kusasa usuhlupha abantu usubathengisa abantu ngenkani umculo wakho mina ngaze kube nomuntu okuthi angithengisa ngenkani umculo hayi ingakho ngibona futhi ngakhipha isiphinde ngiyakwazi ukuthi mina uma ngifike ngacula eyami ingoma izazihambele ebantwini ifike ingene ngikhuluma nawe namanje kunengoma ethi Jerusalem namanje abantu nawe wakwayizwa ngithi wasusiza ukuthi ayilo umuntu lokucula la uDuyi uyabona so yena lana into ingoma lana mina namanje noma ngafika kuthiwa kusenomcimbi ngifike ngidlala ngene ngayo stage ngiyathola abantu sebesukumile sebekhomba u7 phezulu okuchaza kona ukuthi hayi usekhona ubani ufuka ngoko njalo lapha nobubuzile nesidila manje ngizokhipha mina lonyaka nesicelo futhi
bengicela ukungaphazanyiswa ngoba ngibanikeza isikhathi sonke lesibenjani becula asihle sibe clear abantu belalela ufisa ukungaphazanyiswa njani ngifisa ungaphazanyiswa sensizwa sokuthiwa kunabanye futhi sema studio abanye sema studio ngoba bebekhipha viki neviki inyanga nenyanga uyabo berecorda so ngicela ukuthi mina ngizangena e-studio emalangeni abantu icela beke beme kancane kwazi phakathi kuthiwa liyacelakala ukuthi lonyaka uDuet kangena e-studio manini kuthiwa kade benika iviki neviki likhipha hayi khipha iviki neviki kusasa sekhiphile umuntu ingoma zo12 kusasa sekhiphile ingoma zo8 kusasa sekhiphile mhlawumbe ba creative maybe ba hayi abona creative ngeke uthi uqeda kuthengisa into efanayo namhlanje kusasa ethengisa into efanayo ngumaskandi phela lwa akube umusenza into enjalo ukuthi ukhipha fast ukhiphela into ehlukile ebantwini ngeke kusasa phela nawe kwaza ukuthi mina isilungu angisazi wena ngicanga ukuthi wena uma ungahlala uthi bangedelele inyanga yonke uyafikelwa ngumkhuhlane nje uzaba lekwashiyoka uzaba lekwashiyoka uzamthu khona abanye abacula bangagcina besithelele ikwashu yes lokho lizagcina lisiba nakho vele ngoba akusiza ukuthi uyabona mina mampheka manje ngibengibhizi ngengoma ze-splash nani ngiyazi abantu sebeshuthi bayidlela i-rice manje ngizabenzela isitshwala esinamazambane sibe namagwili kube mix uyabona abantu bedle ngizokhuluma ngokuthi abantu bathengiswa ngenkani mhlawumbe sekithi nayo ngoNoDuet nami ngine group yami yabalandeli nokubona mhlawumbe kwenziwa njalo kumaskandi kuvele kuthiwe anchama 100 rand iCD lingakaphumi uthola ukuthi thina singabalandeli siyakhipha 100 rand sami siyobhadala kuthiwe hayi ngenyanga ezayo iqhawe that's indlela esibizana ngayo iqhawe lizakhipha mhla ka10 ngikhambe ngikhipha 100 rand then mase ngiphakelwe into engayisiyo nenza njani nabacula ukuthi mhlambe niyakuvuma ukuthi ngibuye ngizokuthi hayi 100 rand wami benginga expect ukuthi lizakhipha into enje ngisacela 100 rand yami kumbe ngivele ngidliwe kanjalo ngithi hambo lichaya endlini ngenkani ingakho mina kanjani ngingenakho khona lokho ukuthanya nyachayelwa hayi ngiyenza into umuntu aqala yizwe abe sethenga into ayifunayo awufuni ukufosta umuntu kathenge yini into ayifunayo ngoba ungabheka abalandeli laba basisiza kakhulu basisiza kakhulu abantu ukuthi abalandeli bana laba esesibabiza ngabalandeli kodwa kuyibo abalungu bethu basisiza kakhulu abantu laba so umuntu akumnikeze umuntu ini abe nombono nayo kuwe entweni wena wenzayo angithi na udla khona lapha mina ngazi ukuthi mina imbono yabantu ngiyayithatha mina kube kudala ngakhipha iCD abantu bathi ayiduthi sicela ukuthi simele kancane bantu isiphithiphithi somaskandi ngapha khona tukhona isikokoko uyabona basebesithi I know sicela ukuthi simele kancane ingoma le iqale njani sizwe kahle ingene egazini isuke phansi iye phezulu iye phansi yes uyabona so nami ngabadedela abantu ngabanikeza ichance ukuthi I know izweni ingoma so basebengitshela futhi abantu ukuthi I know mfana ke sokusondele siyacela ukuthi ukuzama ukugqiba le yanto la uma ukuthi lento vele yokucula kuwe akuzami phela ukuthi igqibe lento ukuthi waJerusalem kodwa nakuthembisa kwenzakala mhlawumbe ukuthi ukucula kungekho kuwe yes ani ngikhulumile kwasaqaleni ukuthi sengenzeka kunje uthola ukuthi wona kwaza so umngane wami ngithi unani nechingching nemali bese ngithi I know mfowethu njani awubuye lapha mina ngizokwenzela kanje ufika umuntu yakho umuntu uyacula vele yabo umuzwa ukuthi hayi lo bambelela siyajika kodwa awumtshela into lezi awumtshela ngithi ngoba uyabusesaba lapha manje mina umuntu ophila iqiniso mina angizwani nento enjani engathi kuthiwa kanjani uyabona ngathi isicela uma ukuthi into yakho ingahambi kahle ungangcono mina ngishift kuwe usale wena ngiqhubeka ngoba kusasa ngesaba inhlamba zabantu ukuthi bathi labo laba yazi ukuthi maskandi kumele ukuthi njengomculo lo kumele ukuthi kube into ehloniphekayo yaphela yangithi unesinto ngoba inesinto phakathi le nto la kube into ehloniphekayo le nto la ukuthi uma uyenza noma ufike ebantwini abantu bejabulele ngoba nathi siyithatha kwezinye indawo sifuna ukuthi siyeyisa kwezinye indawo manje uma usufika nento engekho right kwenye indawo kodwa uyangizwa ngithi ukuthi usuthatha lo maskandi lo uma useZimbabwe abantu bakithi bayicela bathi labo laba sebezenza ini uyakwazi lokho sazizidola vele lezo kakhulu so uyabona ukuthi kumele ukuthi into lana siyenze benjani iqine
kungabi isiphithiphithi ngananga uthola sokuyisiphithiphithi angali ukuthi abafowethu becule angeke ngalela umuntu ukuthi umuntu acule mina vele ngoba kodwa abafowethu neziphiwo zabo abacule kodwa sizama ukuthi sinjani nenhlonipho ibe khona lapha emculweni nalo ake sithi ngeke uzokhala ukuthi wena wazi kakhulu abaculi abadala mangathi mina ngiyakufaka kwenye festival wena nguwe ozokhetha abanye abawu5 kwabadala ungikhethela abawu5 kwabasha ngoba umculo yabonisa ukhulu yazi ukuthi uthe abaningi awubazi kodwa ke akwenzeki ukuthi mhlambe ungaphakathi kwe150 yabaculi abacula umaskandi akuna nje 10 ngobona ngathi hayi ngingazama ukulwisana nabo ukuthiwa ngifestival nayi festival ngifakela nje abaculi abawu10 5 ngifuna kwabadala labo thi wena abadala ngazi ukuthi umuntu uba mdala kanjani emculweni noma ingoma zakhe siwe seyigugile noma njani angazi ukuthi kuwewa kanjani ungasho ukuthi 20 abadala 10 abadala ora 10 abadala mina bengicabanga ukuthi wazi abantu abatsha yibo abangamphici kodwa kulabo abadala ngamdonsa uzinja umdonso usibane sinamandla yabe ngifuna ukuthi ukukhudelana nenkabe engikwazi ukuthi lezi uma ngiphosa unyawo ziyaphosa baba wami uyabona ngithe ngusibane sinamandla insizwa ngithi umehlo kaZulu umehlo kaZulu ngithi uChris insukamini ngithi amabhukudwana ezebuka ngithi amafika amahle ezingakhaya ukhaya ngigijime lanto ukabelo umziki sesikuseve ngithi uthabathana mawindi sekhona yes sipheli mo ngithi amajaha amahle amajaha amahle ezamjeqeza sekhona nje kodwa aziyaphila zibe lokhu ziphefumula kuphela siphansi zibe sibhekile bese ndanda nomfana ngithi usigodo 10 yes lapho umfana usigodo kulezi ezinye bese mbuya ndanda umthaka ugwatsho bese ndanda nomfana majozi majozi bese ndanda no yabona mase sifika kulabo abasha ispeed sakho usidumo sengena kwabasha kanjani hayi kunosidumo usidumo lona indumane okay lona usidumo ligama lakhe indumane usidumo umyoculayo hayi cha ngahlangana naye awahlangana naye ngawumabheli bese ndonsa nayo indumandumane sengena ngapha kwabasha manje senamrelegate hayi ukuthi ngale njani mbone seziphelele bese ndonsa nofix akusiyo umbhinqo ndumandumane hayi kuthe kusheshe kwagcwala kweyindala ukuthi hayi ngena nabasha angithi yezwa nofezela ngizomdonsa la ngizomdonsa ufezela bese ndonsa nofana mashobane baningi mana abacule ngababili khona ufana ukuthi amashobane umnyene rasta sokucula kahle kakhulu nawo uyabona ngahlangana cula hayi ukuthi labafana bacula kahle kakhulu banjani banebhadi lokuthi abayitholi inhlanhla yani yokupronyotha nokungena ezitudio lezi ezinjani eziyaya eziphezulu uyabona ngabashiya kanjani kodwa abafana amachwana amahle kwaza uyabona nyabe singixoxakana bona la vele nyabe singenzele uyabusenzele ikhulu sifaka abafana sesibafaka ngapha bafanele ngoba sokwasala abafana nyabe sokwasala abafana kodwa nyabe senenzile iphutha bese siyadonsa nomfana ukuthi impofu enhle yamazi kwasala bese yadonsa naye ngicabanga bayithu sokushota thu hawu kambe ngamshiya kanjani uqeda umcimbi bese ngiqeda umcimbi ngabe zonjani ezoqeda nje umcimbi ezovala umcimbi umkhaya wami sendonsa nabafana ukuthi amahuzu amahle mvala ngabo ke laba amahuzu khangela notice lapho ngicabanga ukuthi engiyabe ngibachile laba engiyabe ngibachile siyabafaka kominimum sizabafaka kominimum kodwa ngisho ukuthi angibazi ngiyabazi inamba ukuthi kufuneka inamba eyi20 kodwa kona laba nabe baqambile nabo uma ukuthi yabe khona omunye olekhaya siyamkhipha simrelegate kodwa umcimbi sifaka umuntu sifaka intombi yabelungu sifaka intombi yabelungu noma ukhona urelegate akufaka intombazana noma unithi noma sifaka ugqisha mkaya uyabona so ufuna kanjani kanti awunzeli umculo wamantombazana uhlulwa yini ukuthi lawo umthwakazi as I say uphume ukhule ngiyangizwa kuthiwa kukhona abanye asebecula ngaphandle kantombi yabelungu negqisha
noNick ngizokuthiwa kukhona yana abanye ababili abathathu abakhona mhlawumbe nawo siwahlangana awukabezwa uhlulwa yini kanti wena ukuthi ubhume njengalo wena ngoba linasembo 150 eminyaka emincane so uyabona kumbe nje amantombazana akithi awana siphiwo sivele sikuvuma hayi isiphiwo banaso okunye basuka bewele ezandleni ezirong bewele ezandleni ezirong uyazi ukuthi indlela ukuthi uyibuzwa kwabaphambili angithi ngibona namhlanje mina ukuthi ngila ngizokwenza interview la uyabona so indlela ibuzwa kwapha uyathola ukuthi bayacula banawo amazwi impela amahle kodwa befike bengene kwenye indawo ngala ekhona ukusetshenziswa imali namanje uma ngafika manje e-studio ngithi I know wazana e-studio lenza into enhle uyakwazi ukuthi umuntu uma usurecordile wena e-studio usuphandle kasena ndaba nawe imali yakho siphelile uyabona imali yakho siphelile sokulinda omunye umuntu olandelayo so abantu bakithi kwaba nabantu ukuthiwa intombi zesibani angazi isibani sagcina sibaseme labana ngicabanga ukuthi basasekhona labana ushuthi kuyaba kuyiziphithiphithi zokuthi mhlawumbe ngoba sike sadlula kuma corona ungakhohlwa abantu sebehlala besenza endlini sonke vele sesingacasha khona labayi sidiba impela isaphaziswa icorona hayi mina ngehlula icorona ikhona ngawushuthi music video icorona essence mina ukuthi umuntu lwana ongajahiyo njalo ngifuni angina competition angiyifuni futhi competition ngenza izinto ngani ngendlela yami kodwa yakulanda competition ngithi mangilanda anginaki ngizwe zingathi ziya lokunye kufafaza hayi phela lapha umfana wakhula welusa njengami kumele ube nakho vele khona lokho ngoba thina sikhulela ngedorobheni ama robot siwabonele nje khona la nathi sesidlula sesizama nasikhulele etholotoba wami le ungenalutho uyabona so kudinga ukuthi njani uma ukuthi umculi nawe kube nakho khona lokho ukuthi uyashinganyana utsho nawe abantu bezwe ukuthi hayi lokho umfana kanjani kuphilile awesa hayi ayikho ukuthi uhlala nje utontobele hayi angithi uyazizwa zonke ingoma zomasikandi afana vela abazibona manje nginokubona phela uthikithela noma nange gospel usuku sithi lapha ngoJesu hayi uyawazi mina njani uma ukuthi ngizotrap ingoma vele ngizotrap ngicala bathandazele abantu angizwa lapha ngafika inhliziyo yami sokusebenza abantu belo besathandaza besakhothamela khona lapha besesisontweni semafaka imfu Liyazo bakithi umuntu noma eqala nje ingoma egospel lihleli bewazi ukuthi hayi noma uthandaza uvula amehlo ungabona uyazwa sesikuthela ngamanzi dimoni lihle lihambe liye lezo sesifundwe same time sesikuchiza do it kunengoma abantu eyathi mayiphuma ababelandela uMaskandi bavele mhlawumbe baba nama conclusion ngaba lengqondo ayaba phela uthiwa nomvelo V yebhathi icorona yaphazamisa akuzange ngithola isikhathi ukuthi sikhulume mina nawe ngayo ama interview ayesemile singasavunjela ukuthi sibe seduze social distance namhlanje ngicabanga ukuthi nami ngizozwela uyazi ukuthi laphana ikuyibona ingoma lana ingekho na ku album kwakuyingoma kumele ukuthi iphume so ngicabanga ukuthi isingaphuma mhlamba kuyona le album ngoba mina nezingoma eziningi ezinye e-studio lapha engisebenza khona mina bakhona ukuthi bezibeke ngoba ngabantu abangisisisa ngoba yibo producer bami futhi so ngiyakhona ukuthi ngibatshele ukuthi hayi le ngoma le ibekele ngisabona isimo ukuthi sithi ngisacheka ukuthi noma icorona isazobuya or ayisabuyi uyabona so igama lo ingoma yakho yayisisho njalo bazoyizwa impela abantu so yathembisa abantu ukuthi ingoma Nomvelo V kule album ekhona izobe khona yes izobe khona le ngoma ingasese isihloko manje yabisisi ingasese isihloko izobe iphakathi kanti okwabangela ukuthi ingangeni kule album ngoba thina emgwaqweni anazi thina sithothi sase-Hebrew silahamba silalela emgwaqweni sezwe ukuthi wena susesaba ukukhipha ingoma le hayi ngane kokwesaba mina akunanto engisabayo ikungizwa ngisithi hayi njengoba nami ngiyabe ngiphethwe phela ngeke ufike ucule wenze konke uzihlelele imicimbi kwasukuthi hayi le ngoma le ndoda asinjani asihlehlise sibuyisele emuva sizoyifaka yona ingoma nje simple uyabona so mayisimple kube la step yasayizwa ingoma esimple Nomvelo why wayibiza Nomvelo
yaphinde yaba V. icula ngayo uNomvelo. Okay. Icula ngayo uNomvelo. Njengale kaZara ngizele nomvula. So nami khona lapha ngafika ngathi uNomvelo ngenzela uV. Bangenzela uV ukuthi ngiyahlanganelwa. Uya Nomvelo. Uyabona. uV ukuthi hayi ngangizwe ikakhulu insizwa zale etholo zithi zikhandela abantu uV. Uyabona. So nami ngangikhandelwa uV. uNomvelo loyo naye kanjani wayephakathi ngikhandelwa uV nalo. Athi kwakuyindaba enzima yiwe mhlawumbe obagcina zokubangela ukuthi kuthiwa ayingaphumi ngoba mhlawumbe wena wasaba ukuthi labantu abakhanda lo V usuvela usuphakathi wena ungazama ukuthi uyikhiphe usuphakathi ko V kungenzeka ukuthi ungasaphumi. Ngicine ngasaphumi so ukuthi ngiqale ngiphume phakathi kwaloyo V bese ngiyikhipha isingasena V lapha sokuNomvelo. SokuNomvelo. Yes. Hayi asethemba ukuthi ingoma yothanda akusingoma MP ube angithi yabona la kumaskandi uma umculi kumele ube ne-strategy ucabanga ukuthi into engayidonsa ngayo abantu yini. Uyabona ufike nje ukhiphe i-album yakho ungizose ngiyibiza ngelinye igama lelo gama elabizwe lapha uyabugijimela ufuna ukuyathenga ngalo uthole lingekho uthole lifike lakhulunywa kayi-1 ingomeni njengalo lelo Nomvelo uthole lifike lakhulunywa kayi-1. Ayisike sakubone nje kubacula babehlakaniphile kudala umqimelo kwenzeka kakhulu lokho nabo ngitshengisile ukuthi nje lishuta ngamafoni ingabi khona nje lishuta ngamafoni kukhulunywa nje kube kayi-1 wenzahamba uyedingana lento ungayithola. Hayi kusho ukuthi ubuciko mhlawumbe elibenza ake sithi thina emculweni maskandi mina ngiyangithanda nje imbhinqo nani ayikho indoda mhlawumbe wena esike yakushaya nawe wazwasho ukuthi hayi le ndoda mina isingishayile ngibele phansi ngomculo angisho ukuthi ngezandla qhwa ngempama. Hayi ngokomculo angikezwa abantu becula wangaka angikezwa umuntu ongishaya ukuthi ngangilalisa ngoba kube kunjalo ukube manje kaNkulunkulu wezwalala. Yes ngoba mina umuntu uvelela lonjani onenkani kakhulu onenkani futhi uyabe ngatshengisela ukuthi nenkani ukuthi noma ungangithi uthola unyawo engazwanga nyabe semfuna ukuthi umuntu uma uthi uyabhinqa ngoba nyabe ngikwazi ukuthi mina mhla ngiza kuphendula mina ezami induku zinzima mhla ngiza kuphendula ungakhali wena kusasa ngiyabe mbalekela khona lokho ukuthi mina ngiza kuphendula ngenye into enjani enye zakwenza ukuthi ube buhlungu kakhulu kuwe ukuthi noma uza kumbona uza kusiza ukuthi uzakufuthelana ukuthi kodwa lo muntu lo. So ngiyakuyeka ngabona sengathi uyakungithinta kancane nyabe nongikuthintita kuphela ngiyeka nguthinta ukuthi hayi nayi lo uyabona nayi lo ngiyeke kodwa ungangithinta eqolo la ngize nami ngize ngeqe hayi lapho ngakubhalamba ukubhalamba khona mhlawumbe sewakubhalamba wezwa naye ukuthi ingenile ivuke vele ndoda yaphela ngeke ukuthi wena uyabhalamba singakaze sizwe ukuthi wabhalamba bani yisho ukuthi hayi mina ngiyabhalamba ngizobuza ukhaya wamafika amahle phela umbuze ukuthi angazi ukuthi ngiyatrap. Hayi mina ke ngeke ngimtrape kodwa akazi ukuthi mhlawumbe uzama ukutrap omunye umuntu ugcina sokutrap yomuntu uyabona ya lokho kuyatholakala ukuthi uthola ukuthi njani ngiyatrapa mina or uthola ukuthi mina ngiyazidlalela uthola omunye umuntu esenjani eseligqoka lelo bhruku uthola ukuthi naye futhi lifike lingamlingani belikhulu omunye uthole lincane uthole selipintsha selokho elincindezelo uyabona kunjalo umaskandi ngoba uyimpi abantu wena kahle njengoDuiti vele abantu bakwazi nje umuntu wempi hayi uDuiti uyathethisa uDuiti wena uyakuvuma ukuthi unjalo noma wena nawe uzibona nje abantu sebethi uyatrapana uyadelela kahle wena Duiti. Uyazi ukuthi mina kuyabe kukhuluma umuntu onjani okude enkozwa ngami mina kangideleli angisukeli umuntu engangenzanga lutho hayi angisukeli umuntu engangenzanga lutho kodwa umuntu engangenza ulutho lobi nami nginelungelo lokuthi ngikwenze into yembi even nakuNkulunkulu noma ngacela ukuthi ayi Nkosi umntana wakho lo unjani
ungenzi okubi ngisacela nami ukuthi nami njani ngeke ngiphindisele sibona ukuthi yena lo uyitrap indoda ungacela hayi sibona ukuthi lokho yena ongizwisa khona yena uza kumela yini uza kumela yini mfowethu susebenzile emculweni ngicabanga ukuthi mhlambe kwelilanga sengilindele ukuthi ngiqala ukubona abaculi abeza ngaphansi kwesakhe isandla mhlambe abafana bakamzilikazi kumbe izintombi zabafana bakamzilikazi noma nje akukho mhlambe enhlelweni okucabangayo ukuthi ukwenza ngoba abaculi abaningi kakhulu nina abadala angaboni omunye ngaphandle nje kokuthi yini kubafana bakamzilikazi kwaqembuka abantu abaningi esengicabanga ukuthi nabo manje sebeyitshela abaculi abadala nabo sebelindele ukuthi bayabazali okulo so wena njengoduthi abafana bakamzilikazi abangasi abokabelo nabobani yipi project o mhlambe yini esingakulindela esizobona okuphuma kwezakho izandla o singakubona sewushaya studio njengosibani siyabona usibani sisuke naye emculweni khona manje sokunabaculi abaningi asebephuma ezandleni zakhe ngokomculo wena silindele mina nami nginaso leso sifiso hayi sokwakha istudio abantu basekhaya phela abanengqondo ukuthi bakuthola uthengisa amatamatisi la nawe uyafika ehlale la esethengisa amatamatisi ebese senza umuthi wokuthi wena uzugcina ususuka la ekuthole khona la mina kanjalo mina ngoba ngikuzwe wena ukhuluma ngamantombazana ukuthi amantombazana akithi kanjani nesifiso mina sokuthi ngiwathola amantombazana noma ngaba u3 akwazi ukucula noma engakwazi ukucula siyapractice anesifiso sike senze nje ingoma nabo kube zintombi nje noma singazibiza ngentombi zikabani intombi zikagwazwayo intombi zikagwazagwaza uyabona intombi zikafana kaCandgate uyabona sike sengene estudio ngingene nazo mina ngiyozilalela mina uyabona bese sizwe ukuthi lento wena obuyikhuluma angeke ukushintshe yini ngoba mina eqinisweni mangibheka umculo nje wamaskandi ikakhulu kumantombazane wakithi uyala nokuwazi kahle angazi ukuthi sisala kuphi insizwa impela abafana abancane yabona manje noma ungahamba uyetholosho leyini emakhaya abafana umfana ongakaze efike egolo komeni uyawazi maskandi sewazi nje wonke wamanje sekwazi ayilo ubani noma ungakwazi umuntu encane laba obani bayawazi kodwa emantombazaneni sasalela noku-understanda kahle nje noma nje bewucula yabona ukuthi hayi lo usadinga imfundiso bafundiseni kunjalo hayi yikho ngithi babe sesandleni ezinye secile mina sithi usazi mina ngisebenze nabaculi abaningi kakhulu abasekhaya bona la ke sisebenze nabaculi abaningi awuthi namanje nombalaleli uyabusiza lo muntu lo ocula lo sokuba ukuthi sebaleke eduze komuntu hayi noma esephumile uyabumuza lo muntu lo vele uselayini ukuthi umaskandi uyawazi ucula into ayaziyo ngoba siyavelelwa impela hayi lokho ngizukufihla ikakhulu kule gang entsha impela hayi umaskandi phela kodwa kahle sesaba nje onto encane manje sadala sasithi abantu bawomgqumeni ngoba ukuthuka umgqumeni phela mase sithi sithi lokho kukhona manje nakho kumgqumeni yabona kuyefana nokuthi kwaza ukutshela ukuthi umuntu yabe sithi akakwazi wena emculweni kaMaskandi umuntu ofike manje eqiniso kuyabe kuumuntu ofike manje ngoba 2020 2019 sisesihle umuntu nje wazi vele umculo kaMaskandi wena vele uyafanele ukuthi akwazi vele nanoma ungena trade nanoma unani noma ngakaze senze imicimbiso uyabe kumele ukuthi akwazi ngoba wena kudala uyiphusha lento le kanti le gang encane singenze njani ukuthi nabo mhlawumbe babe nomoya enani nawo mhlawumbe ngoba uyakhumbula ukuthi thina besihlala sihlanganele amaqembu lakhona u10 phume nje 100 rand lapha yana kube 1000 rand uhanje kuyobhadala ipark bebuya abantu bepromote kanti laba bafana abancane ungasho ukuthi bamiswe yini ukupromote mhlambe ukwenza ama event iBerry Park lokho ikhona
sathi thina ngokuba badala sesicabanga ukuthi isondla ingane zethu nabo bavele bashiya kunjalo. Uyazi ukuthi kufana nani kwazi ngikutshelile ukuthi abantu nabo bayakhathala ngento eyodwa. Bayakhathala ngento eyodwa. Umuntu kufana uma usidla into angeke udla into eyi-1 waya. Sebebaningi kakhulu abaculi. Bacula into efanayo. Khona to khona hayi nami sengumculi khona to khona usephethe isiginci khona to khona usegqoka ibrugolengwe khona to khona ufaka umqhele ekhanda uyathwasa yini ibrugolengwe ngiyatsho phela ngiyatsho amabrugolengwe nala khona to khona bacula uthi Twitter alime ukuthi ungaba nemali yokuthenga indawo. Hayi Ukabelo kodwa yawathunga amabrugolengwe abantu bengasizakala. Uyathunga ngiyengibone ethunga uyawathunga phela ngicabanga ukuthi uyawathunga ngithi ukuthi bengasizakala abaculi abasha mhlawumbe laba angisho ukuthi ngithini kuba fowethu kodwa yabona masikade nalana akube into ehloniphekayo nawe ukuthi noma uhambe estradini ikuhloniphise ebantwini uyabona thina sinokuthi masihamba sinje singodwithu zabantu bekubulisa hayi udilo kanjani hayi ukuthi ususe estradini uthwele isiginci ngapha uhamba uphethe ne-CD ngapha ugqoke nengwe nomqhele sokuyi heritage day aso heritage day umqhele ugqoka every day hayi waza ufuna nani kufuna ukuthi like likhuze man nami bafethu nginikeza i-chance namhlanje kuthiwa ake ngikhuze kuthiwa abaculi awuyekwe ukuthi abantu bezule neginci befaka umqhe akusi heritage day ayihlonipheke le nto le ayihloniphiswe ihlonipheke uyabona ngiyithanda le heritage day usho umqhele nezingwe ugqoke anti into ze-culture day manje abafana sebekugqoka nanoma yinini awusakwazi ukuthi umuntu isangoma usuthwasile kumbe kuwe kuhlala kuyi-heritage umculi asisakwazi phela ngapho angiphethe ama-CD indaba yama-CD ama-CD siyabona ukuthi ayahamba manje sechabalala kufanele sokusiyofana nama-cassette nama-record asedlula wena njengodwethu umfowakaNkomo bafana bamzilikazi usulungiselele ungakanani mhlawumbe ngokwenza izinto zakho zonke uzitransfer ngapha kuma-CDs ziye online ama-online platforms unawo mhlawumbe ama-video akho ngoba unga-expect ukuthi ukhona umuntu osazothenga i-DVD player manje kusuka namhlanje entsha brand news babethi i-home theater ukuthi hayi uzokhipha i-DVD ayebuye nayo ayifake laphana abukele. Uyazi ukuthi manje mina kwaza njani bengizimisela ukuthi manje mangikhipha ngizozama ukuthi ngimene indaba yama-USB kuma internet lapha online platforms lapha ngicabanga ukuthi sewalungiswa vele ubaba uChuma njengabantu abafundile abahlala bebhala ama-ball pen nama-pencil. Sibonge kakhulu lapha kwinsizwa uBevel Fokasho sebalungisa vele laphana yonke into ngale so sengisasalelele kwama-USB yabona umculo nalowo nanoma abanye bewenza i-business mina ke makuso-business umculo lokho vela kumele ukuthi ngeke ihobby le nto le yinto ekimi into engiyijabulela engithi noma ngicula noma mina ngafika ngicule la ingatholanga 100 rand anginandaba kodwa ngiyabe ngikwazi ukuthi ngijabulise umoya wami ngajabulisa nabantu abanjani abakhona laba abaseceleni imali lokho kuzalandela emuva anginandaba nakho yes imali siyayifuna sonke emhlabeni kodwa mina kimi angiboni kuyinto ayiqhakathekile angihlanganisi nomculo imali kangiyithola eceleni umculo nangiculela ukuthi abantu benjani bejabule bethokoze uyabona bekwazi ukuthi abanye nabadabukileyo kanjani bengadabuki nabafuna isibhaxo besithole isibhaxo nabafuna uthando beluthole uthando nabadinga isonto beyithole isonto khona lapho uyabona so ko YouTube nani sesiright yes silindele ukuthi nje album entsha izotholakala iyatholakala khona lapho kubo August nabanye abake banyathela inyawo abake banyathela amakhonzi abake banyathela amakhonzi belindele ukuthi konje sigcine nini ngealbum ngo-2020 belindele le ya 3 years belindele ukuthi uDudu njani ikhonzi lena singabuye lisikile ngereza wafaka isawundi ngoba kuyi 3 years madoda yeah ekhona ngicabanga ukuthi hey
nomunye oswakunyathelayo sekhodliwe uyabe sekhodliwe uzozwa ngami ngoba mina kangikhohlwa uzuthi ezikhozi selisiliwe uzozwa ngami ngoba mina kangikhohlwa bra bakhona bake bathinta bona kubo 2021 22 ngiyasho phela ukuthinta umuntu kunendlela eziningi kunendlela eziningi sesingakhuluma singazwani kahle efonini wena lokazi ungathola senginjani sengufakile kuthi yakhumbula wena yela ngeli nje ungifonela 1 2 3 1 2 3 yabona sothi kumele siyochecka la kubo dial kumele licheke ukuthi ngizange ngadayala ngabe ngawucela 10 rand unayo isikhwameni ngibhekile wanganiki na awunaloko siyakutracha yes ungichelani into nayo hayi ngizakhala mathina umasikandi lezo ukuthi bangabi uDuthi wake wathi ngicela lo unakho wangamnikeza bathi cause leyo yalisikwe kwafaka isound yes hayi mfethu hayi ngijabule kakhulu ukuthi uthathe isikhathi sakho usuke eThembisa angithi uhlala eThembisa hayi singasuka kudala le na eThembisa singasuka senhlala la ungazwa khona manje umuntu ukwenzela ukuthi nanoma ngusikile ikhonzi ngakusika kakhulu ngafaka isawudo konke nebili ungabi kwazi ungihlalaphi sizahlangana emcimbini kuphela hayi emcimbini ka kunamaphoyisa abantu bomthetho ngeka kuthani akunomuntu onjave ngabe ngisenzela nje ukuthi abantu benga-affecteki nokuthi manje basemaceleni abazwe nami ngingakuchayi ukuthi nami ngingakudraphi kuya kunamaphoyisa uyabo nawe nje ungazizwa kusithi injume uthola ichance ukuthi unjume ungithole fast ungangithole kuya kunamaphoyisa ukhulume ngealbum elandelayo mfowethu sesizohamba isivalese sengizwile mina ingoma eyodwa kuthiwa ngilindele nami sengizoba yi-first fan ngizogijima ngiyolithenga ngoba kuthiwa kule ngoma yayisele last year yayilahlekele emakhosini basayoyivundulula futhi babuye nayo iziphi ezinye izinto mhlawumbe ongathi thina abantu abazilindele beside nje usha abantu engikwazi ukuthi into engekusale ngaphandle bengalindelani mhlawumbe okusha mhlawumbe khona umuntu othile osusebenze naye okhona kanjalo lapha ngicabanga ukuthi abantu bengalindela kakhulu ingoma zothando nengoma angizothando vele ekwaza kumele sihlale sithanda noma Valentine idluliso chaya uyabona kumele sihlale sithanda so ngicabanga ukuthi abantu kabalindele ingoma zothando belindene nengoma zani zegospel kodwa zabo maskandi gospel maskandi umaskandi gospel liyane njani enomaskandi phakathi uyabona abayilindele ngilozi zolaka uyabona sineziyana so abantu kabalindele ingoma ezinjana ingoma zesonto kakhulu ezizoba ziningi kule album lezayo yamanje ukuthi ingoma zesonto zoba ziningi kakhulu lapha ngoba ngizwile isikhalo sabantu ngoba ufundisi mina ngihlala njani Chumayeze nama abantu ngoba mina nginjani futhi ngiyazizwa izikhalazo zabantu kuba abantu bengitshela ukuthi ayinondoda akokusenzela into enje akokusenzela into enje ngiyathatha ingakho futhi ungibona kanjani ngithatha isikhathi eside nokukhipha ngoba yabe ngisenzela ukuthi ama mistakes engiwayenze emuva le ngibuye ngiwalungisela vele wena ama mistake wena uyawayenza kakhulu ngiyezwa abantu bekhala kakhulu ukuthi amantombazana amagida ngoma abo uyawashela kakhulu vele mawuze emcimbini wena kahle uyabulanda ukuyoperform ingoma zakho ubusushela amagida ngoma amanye amaqembu ukwenzela kantona ngalo mina angisheli umuntu ushela angisheli umuntu amboni kunentombazana ethi ngake ngishele egidela kwenye iqembu mhlambe kudala ngangikwenza kudala ngisasengifana manje hayi ngicabanga sengimdala angisaboyenzi lokho ngake hayi lapho ngangikwenza wawenza bebe beqome futhi angiyazi phela amaqembu amaningi akhala ukuthi hayi kuloba bani masingathi mangishaya ifestival ngikhande abafana bakamzilikazi hayi uzobona phela amanye amaqembu ziphela uthola igida lendoda kodwa beyithuphe le stage amantombazana ngoba bathi amani ulimosha qembu hayi lutho ngangikwenza kudala manje hayi sengikhulile kwaza nawe uyangibona ngabe ngiyabona ngiyangibona sisibadala lokana sasikwenza kwakuyibuntwana into kuye kabe untwana sathakha izinto kodwa manje hayi abantu bengixolele ngeke
Bekuxole. Akwama okay ushuto kwamanje hayi Sengubaba. mhlambe siwagraduate ngapha awusafuna amagida ngoma usufuna omakoti wethu. Hayi lutho manje sengubaba Yeah. sengubaba kamfana Bangaka abafana. abantwana ish singabala sithini na kwazi Awule lungelo lokungababayi ukuthi ayibaningi. bona baningi ngoba badluliwani Yeah. so noma ukuthi bayi2 or 3 or 4 or 5 Hayi ezinto badluliwayo. bona baningi badluliwani Hayi sizwa mina ngiyabonga kakhulu. Hayi kuze abantu mhlambe bangacabanga ukuthi ngisukela phana ngazidobhela omunye umuntu ngamshaya imask ngathi hayi umuntu ithena lo abafana bamzilikazi akwenze nje into ethile abayazi uyayibongela noma ubiza ingoma noma uthi into nje ekhomba ukuthi hayi wena nawe uDuwithu umfo wankomo. abantu bakithi okhulumayo ngoDuwithu umfo wankomo phansi eCholotshe endaweni yaseSusumana onkomo emzini omkhulu onezindle zo22 kwasilandela noDondo ulapha emphuma khona ke mina ngicabanga ukuthi wonke umuntu masengisho njalo uyakwazi ukuthi hayi we-degree kathi akuyichaze indawo ezinto ezi22 kwakwenzakala ekhaya kimi lapho. Uyangibona ukuthi mina vele nginjani kahle mina angifuni ukuthi umbheke ujakile ngiyafuna ukuthi uthathe isikhathi sakho umbheke uzambona ukuthi vele mina baba wami mina ngikhulele emzini ube kusesitejini ukhulu wami benaba owathetha abafana abawu3 nokhulu wami lo omncane nabogogo abawu2 sihlala emzini owodwa. Ukhulu ozala ubaba ubela eGoli ukhulu omncane kunguye ohlala ekhaya headmaster endaweni yaseDivutini yabona. So laphana thina umuzilwane obumkhulu ongakuthi angazi ukuthi ngakubalisela lithini ukuthi umuntu umele ekugcineni le umuntu okumemeza wona ungakugcineni yabe ngakuthi izindlu zena lezi engizibala bezikhona vele zo22 bengafakaza abantu baseSusumana abakwazi bomuzi omkhulu ukuthi noma ucabanga ukuthi uthunyiwe noma ucabanga uthunyiwe usiyangena lapha uyaqala ucabanga ngabe kathathu ngoba igedi beliyi1 ukhulu umthole esegedini ehlele egedini ukuthi uma ngicabanga ukuthi ngiyohlala abafana belibanga thina besihlele editchini uyabona mina lento okudlela nga11 manje lokana bekubiza ukuthi isikhiwa ngapha lezizungu thina besikubiza ukuthi isikhiwa lokho thina besihlele editchini sisidla siwu5 sisidla siwu5 inyama yembuzi thina besingayazi ngoba besithi mibulawile vele inyama yembuzi bekufana nenkukhu ekhala pha so thina sibaningi even namanje noma kungathiwa siyabizwa siyabuthana abafowethu baningi kakhulu ngoba mangakubalela ngicabanga ukuthi ukhulu ugogo omdala ube nabantwana abawu5 obaba besinenhlahla ukuthi ekhaya vele amantombazana amancane kuzala amadoda kuphela kuze ugogo ozala ubaba benabafana abawu6 amantombazana awu2 kuze lo mnye ugogo benamantombazana ugogo nguyazala amantombazana nabafana abanjani nomfana oyiwayo kuze ukhulu omncane benabafana abawu12 amantombazana awu2 yakubonakala impela ukuthi ngapha komunye ugogo omunye abafana noma bebe u4 amantombazana awu2 so nabo baba wena balabo 20 something obaba bafika kubo 30 ko30 obaba omncane hayi lapha sikhuluma obuthi sezingayeka ngoba ngisho ukuthi nabo baba banakho khonokano kwabokhulu ukuthi okwesithembu so khona tukhona mina abafowethu khulele emzini onjalo ke mina hayi ngiyabona ukuthi ngoba abantu bethu nenkanyana wayifunde ekhaya isiphithiphithi besikhona lapha noba ungadinga ukuthi uzuye kulwa phandle khona lapha ekhaya uqalulwe khona la uyabona ukuthi uzuye phumela phandle ukuthi ugcine siyakulwa phandle ube ungadingeki lapha mase siyaphandle suyipro hayi vele suyipro yazwa ukuthi ayilo ngesinto yajikijela
Siyabonga kakhulu bakithi ngeke sigeqa amagula namhlanje. Hayi ngijabule kakhulu ukuvakashelwa zingqalabutho okubona abantu abaqala lento umculo kaMaskandi uDuthi Umfokankomo ehola iqembu labafana bakamzilikazi. Sibonge kakhulu lapha insizwe iNkaberongo bayazi abantu sashawu uMaskandi kudala ngeminyaka leyo 2013 2014 kusathiwa nanka amagwala hayabalela kuzani nanka amagwala hayoshone sintabeni nanka amagwala uyena uDuthi bakithi Umfokankomo. Niyabona ukuthi hayi angizange ngahamba ngabuya nomuntu engimtshontshe endleleni. Siyabonga kakhulu umcaseli Isiminyaminya sentombi zasemzingwane xhubeni kwakho umayabo untonjana zababirwa zadlula ngendlela zacela ukufihla ikhanda emzini omkhulu wawo noncipha zavuka sezibeletha abantwana. Siyanithanda kakhulu. Siyacela ukuthi ni subscribe lapha ku AVG na sinayo i-page lethu ku Facebook abaningi siyacela ukuthi nisilandele ku Facebook. Siyazi ukuthi kuye kuyonzima ngapha ku YouTube wabanye ama link wethu YouTube siyawafaka lapha ku Facebook. Siyacela ukuthi mangabe uthola ukuthi awuzange ube nedatha ngaleso sikhathi uyakwazi ukuthi ubuyele ku Facebook uyolandela through i-link sikwazi ukuthi sonke sijabulisaneni ngawo inhlelo zethu beyond the microphone khona i-Pitbull podcast sinawo inspire to inspire kuningi esinakho la kwa AVG nezinye za everyday. Siyabonga ngithanda ukunithanda.